along aron re pen arlong ki phuradim MAC banghini lapen Congress klem bangatum kahumrida Tarabasa Benjamin Taruarong along kido WSS pen rada tumaphan langchi hosi kapajum Perangkia phan akoi kipia puthak BPC atum lam Clark ke hang Karbi Anglong live kilang radon phan nilihin pen ani kang sama kadom majuri glo kadom Mini prime tama birta long pen nili sami juli bepi non arjuik tha birtang ton pen Dima Hasau district angkang arlo Panimur along aron re pen arlong ki pura dimalong ahok pen alam kachini Japan pura MAC banghini lapen Dima Hasau district Congress committee maipu kahumrida Bangso aron repen arlong ki pura dimalong Haflong constituency MAC Daniel Langthasa Garampani constituency MAC Joy Singh Durong pen Japonsi Dima Hasau district Congress committee maipu Nirmal Langthasa pen danglo ke ongdung songklem bangatumta kahumrida malong chetongdon Bangso kahumrida mahut aron re arlong ki pura bangke arlong le ki pura dim jongjong chotkali Ladak Panimur alang sundu Lapen bangso Panimur alang hi abangke Dima Hasau aphan ko anne akinang sora dimlo Lasi bangso adimalong arlong ki purke chok che pusi MSC Daniel Langthasa pen ningjepong ये बहुत फेमस ये स्पॉट है सबको मालूम है ये जगह इधर से तकरीबन पकड़ लो कि 400 मीटर 500 मीटर उससे ज़्यादा नहीं होगा बहुत पास में है और वहाँ में हम लोग को देखने मिला है कि मेन रोड से लेके वो स्पॉट तक भी एक टेम्पोररी छोटा एक रास्ता काट के बनाया है वो जो मतलब डंपर ट्रक्स जो होता है वो चलने के लिए तो आज तो हम लोग यहाँ में आया तो ट्रक को भी देखने नहीं मिला JCB एक्सकेवेटर को भी देखने को नहीं मिला तो शायद वो अभी न्यूज़ में आया बोल के वो लोग चला गया ना क्या वो तो हम लोग को मालूम नहीं लेकिन हम लोग को गाड़ी आज देखने को नहीं मिला लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर हम लोग को टूटा हुआ हम लोग को बहुत सारा देखने को मिला बहुत दुख का बात है क्योंकि वो जो जगह में पत्थर तोड़ा है वो हम लोग का रिवर बैंक है तो अगर ऐसे पत्थर वहाँ में तोड़ते रहेगा तो क्या होगा कि सॉइल इरोशन होगा जितना ऊपर मट्टी है वो आते रहेगा और नदी में उससे क्या होगा कि अभी हम लोग को यहाँ इतना देखो इतना साफ पानी है ये पूरा इंडिया से बाहर से भी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है इसको देखने के लिए इसका सामने में अगर हम लोग को ऐसे काम करेगा तो पानी का क्वालिटी भी ख़राब होगा और प्लस हम लोग को ये होल इको टूरिज्म जोन जो बनाएगा बोला वो मेहनत भी सब पानी में चला जाएगा Labangso Panimur mate koka along kido arlong ki pura bangke Dima Hasau aphan chotkali lake Karbi Anglong setami kibho pondo Lasi lapuson kijui ke langadim selam derapi lapuson kapana hokpon ke chokche Lasi bangso arlong ki pur ke khangji aphan Karbi Anglong ahin benta nang cherap dunangji pusi MAC Joy Singh Durong pen ningjepon MCL Congress District Committee lapen tum bahini MAC Haflong lapen Garampani Nil tu ada koka mate Panimur ko adim nil tu nang langay lo asida isi neng duk ni alam bang lahelo ada koka pa na thak chata bang ke thresher machine matang ke arlong ke pur losan se kapan hok losan se dak eklong lo lasi lada ka bang ke dak ke Panimur mate koka dak ke tourist spot machine adim lo dak ke Karbi Anglong pen Dimaso phan pustame lada si tourist spot lo lasi effect ka bang ke Karbi Anglong honda effect lo pen etum dak Dimaso phan da effect lo Lasi ni lichuni ri bang ke lelo dak Dimaso council non batang te Karbi Anglong council don lasu phan kangkir ji phan bang ke serap don nahi Karbi Anglong council ke thetum pustame bate dak Dimaso council ke thetum pustame apena Rong Soben Linson Ronghang Karbi Anglong live Phuloni constituency kaparlo Tarabasa Benjamin Taruarong along Kapangnitan water supply scheme pen rompli sose araratu maphan langchi holoksi kapajunang
lang henlo pirthi halong kenang sotnai asonlo langjong se ave pulote monit marat marengapi lapen thengpi thengpranganta renguni monit hatum a ogapran mi phun me nangji pulote kaiketa kemesen alangsi junlong nangji laso joini si PHE asai kamta paduponlo bangso asai kamlake raratuma phan mesen lapen kachi thengalang kapajun log phanlo bonta isi ningduk meme alama bangke phuloni constituency kaparlo tarabasa benjamin taruarong alongkido WSS pen raratuma phan langji holoksi pajun ponlo e oge prana phan kachilana nangja pora hotsi langketer mate langji hoki junangaretke raratuma oga prana phanta kaphere memenang ason dokoklo bangso water supply scheme pen benjamin taruarong logbok rongpia rong lapen bini intia rong lasonsi rongpli rong khoso se aphan pangrong ponlo bonta PHE asai khiatum methang asai kacheklem kapangkria joinisi pini arni raratum lapuson langjiho junang koklo non hada raratum akemanga tenke prabjin pen sai khiatum methang asai cheklem pamikasi uthot raratum aphan mesen kangthirjir alangavar sai nang pinangji pusi kehang padupong Phuloni bendir chuna rongpi Karbianglong live Minority Welfare Board pen Keiso aphan kerap ki biponthek ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council Kacharialong Minority Welfare Board Sengponsi penangan porahut kisung sonsuri doana sai alongta akerap chipi ponno Setame keramtang surehini ratrok aningkana pianke akerap kelong kabedara jok puthot KAAC Minority Welfare Board Chairman Joy Singh Tisopen lamthe pachini Khai so kapachin thur ponji aphang sarkar pen kapethik Minority Welfare Board kibi pen penangan tekok tiki heme jangre atuma phan kerap kipi kacharlia hin kapachin thur ponabar sa kipi ben chenglo ronmai ahut lapen chikli thepi tomon thepi lapen lang kanglo mahut kachirap dun thekji aphan anparta habar hapat kapeklar ponji aphan tovar me lapen mesen kijonalang kachipi ponji aphan penangan abar saido 2020 kansi December achiklo niliphan Karbianglong Minority Welfare Development Board Chairman nilipilo that adangpi na corona upen ajok penahan lockdown lapen curfew nangdolo lapen phi thangnata eklempon je phan oversight vedelo Keramtang Suri Krehini pen Kretrok Anikan KAAC pen Religious Minority Welfare Board Chairman Jonathan Ingti Katharaphan Arpu Kipiahut penangan Sarkar pen akerap kelonga jok Keiso Araratumaphan akerap kipipon penangan thekponlo Dakching Wai Sarpen Minority Board Welfare Development ko aphan scheme hai hoi salam lo ason tokjir pen CM Karbianglong Man people pick CM Saraphan alu hodai dam lo Surihini ra Kretrok Anikanang bom Minority Welfare Board along Arpu kachelar ki doko gajo kopi koson penloni Keramtang Surihini ra Kretrok si pen Krener ke babaha Martin Timong lapen Surihini ra Krener ke pen Kresir ke banikan Ronjit Teronaphan labangso Religious Minority Welfare Board Chairman Pek Ponsitame Thangnat akerak kelong ponabe puta Tiswa Sangho pen pachini Laswapi Keramtang Surihini ra Kresir Kep Matijong Achiklo ni Phaisir Kep Arni KAAC Kachari CM Tuliram Ronghang Akangjin Sopen Puthot Joy Singh Tisoaphan Labang So Arpu Piponlo Khei Soaphan Kaching Hon Lapen Kangthur Ponji Aning Kamatha ke dokogajo Minority Welfare Board Seng Ponsi Labang So along Chairman Arpu Joy Singh Tisoaphan Ingbai Ponlo Labangso asai jongsi kichun lo pulote Keiso mate Jasemet Karbi Inglong asoa khaya phanke thek an unan ke akera chipilong pobota Minority Welfare Board Chairman Joy Singh Tisopen Pachini lapen chunili nasi ewang yarni kadoga ve pen claim la pera naso akhaya tum ba laso dharom tum phansta me kaching thur panja towa long pon lote mesanji pusi nini chuneri lo Hamren Ben Daniel Inki Karbianglong live
Pherangke Akash Jyoti Kakoti MSc Mukut Mahanta Choraphan Ari Chosan Thorpo Akoi Kipia Puthak Ang Thek Nang Paklang Nang Jipusi Bokajan Press Club Atum Kihang Kedamtang Penangan Arni Pen Diopani Constituency Angkang Sorkar Pen Nangkile Break Jam Kaching Thuramo Hehui Tangka Kichupanglim Aputhak Penangan Abirta Long Pacheta Ponlo Lason Thak Thaksi Protidin Time Salong Setami Paklang Dunlo Bangso Alama Puthak Diopani Constituency MSc Mukut Mahanta Achor Arpita Roy Mahanta Abang Chingtang Un Isi Bokajan Police Station along Bokajan Pen Protidin Time sa Pherangke Akash Jyoti Kakoti Aphan Lamhoi Pidam Derlo Pherangke Akash Jyoti Kakoti Aphan Akoi Kipia Puthak Pini Porphai Kre Isiahut Bokajan Press Club Atum Methang Asai Hemalong Tongsekot Kachingwayamai Padupo BPC Amai Phu Prakash Gogoi Kacharipon Amai Alom Dunmai Phu Rubul Dihingja Chunbang Anand Terang Ranjit Bora Lapen Klembang Atum Chetongdon Arbita Roy Mahanta Ahin Pen Bokajan Police Station along Lamhoi Kipia Tenke Pratidin Times along Bokajan Apherangke Akash Jyoti Kakoti Abang Arbita Roy Mahanta Aphan Ari Chosan Thor Lapen Assam Nagaland Ahoy Malon Kedo Risim Kior Asong Atumpen Sai Keklem Chera Bompwa Koi Kipi Pon Lake Manghumi Mebinong Lapen Ningduk Lopusi Mayalong Ningduk Chipi Pon সমবেত হৈছোঁ ইতিমধ্যে এটা বাতৰি লৈ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰতিদিন টাইমৰ আকাশজোতি কাকতিৰ ওপৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই সংক্ৰান্ততে আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাত আমি কিছু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে আমি আপোনালোকৰ আগত এই প্ৰেছ কি সিদ্ধান্ত হ'ল তাক আমি প্ৰেছ বিবৃতি আকাৰে আপোনালোকৰ আগত জনাব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰেছ বিবৃতিখন পঢ়ি দিছোঁ বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ দেওপানী পৰিষদীয় সমষ্টিত যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা আৱাসগৃহত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি কিছুদিনৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত স্থানীয় সংবাদকৰ্মীসকলে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছে আৰু এই স্থানীয় সংবাদদাতাসকলৰ মাজত অসমীয়া প্ৰতিদিন টাইমৰ স্থানীয় সাংবাদিক আকাশজ্যোতি কাকতিয়েও বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল এই বাতৰি Lapuson Adai Ka Bipin Abang Puaphan Karbok Thapapot Bokajan Press Club Ahin Pen Sodak Pinrem Ponlo Lapen Ahok Kali Kalang Alam Patini Pameji Aphan Ahok Akang Sai Padu Ponvek Nangji Puta BPC Pen Kihang Padupon Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live Pini Prime Tama Berta ke lapon sikang tonik lo domi thakme ajo kimi